Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course. Namhle ta khala le hosi ngove Mr. Post. Emdena makumo of course ta khetela ibene mayengane the president. So ku ta kha ku ndliwa ti follow up videos. So previous mga mahleketa ifike endla this video la ifike kumza kwa hosi ngove of course I busy swinene hi shop ra yena ra nyuwani. Makubona mhaka leyi but already se na an update because ka siku namuntlha of course ra ti 17 April as you can see fika scroll ka hosi ngove account here Mr. Post munhu fanele scroll fanele kuma ku ku fika ku ndliwa live video tanihi leswi mi swi vonaka kwalano so loko hi fika hi pfula kwalano naswona ku already se loko hi kombeteni ka xitoko kwala ndzeni naswona ku herini ku hi that video tanihi leswi mi swi vonaka swi tikomba ku laha ndzeni se ku herini so I ri yini hosi ngove hi timhaka ta swona laha ya xopo se yi pfuline tana mi ta sapota xitoko a xi se ngheni hinkwaswo ka hala ku nghena swilo swo tala as of head hayi I ri xitoko a hi za xi helela ni tanihileswi swi a ni ri ha ku pfula loko xilo xa ha ku pfula hi nge vheti hi expecta ku swilo leswi va swi hele completely ma hi kumela na mhaka leyiwa but for now swi koho leswi mi swi lavaka pende ya timovha sungula ku mixiwa yi ta mixiwa ma next week hi ta sungula ku mixa hi endla ti-color code hi mixa pende ti-touch up hinkwaswo penda movha hinkwayo hi leswo madala swi ku yeve as of head so tanihileswi hi swi tivaka hosi ngove a kombiseni ku ku ta kha ku kumeka tipende ta timovha na tipende ta tiyindlu in overall like na mhaka leyiwa so like location already a hi kombisini ku yi kumeka kwini ndhawu liya so since leyi hi yo official launch ya kona ya hosi ngove hi ngo vheta hi tlhe hi kombisa kambe ndhawu liya so mi kha mi nghena mi ya Giyani hi Giyani bridge a ni ma swi tiva ku mi sungula mi hindza Caltex on your right so mi ba straight ka tiroboto to sungulo hi kona laha hi nga ta hi kha hi sukela kona ni ta vheta ni va ni swi reference in both direction ya tiroboto to sungula hi laha hi sukelaka kona as you can see so ku va ku na Shell garage here on your right yona hi tirhisaka yona laha mi fika mi ndleni ku mi kongomela side ra hala henhla vhelovhelo swi ndleni ku mi ya side ra Malamulele ni ta vheta ni reference on both direction here ya so loko mi ri ka Shell garage tanihileswi mi swi vona ku yi le ka right here ndhawu liya yi va yi ri ka left ya n'wina laha ku tala ku paka mabazi yo ya Joni this area leyi nga laha tanihileswi mi swi vonaka kwalano then loko mi ri karhi mi ta hi side ro Malamulele or something like that so loko mi ta hi side ra Malamulele of course tiroboto tanihi leti ma ti vona hi ti pfula leti tiroboto leti ma ti vona la side ra hala ka Siyandala nakona laha stadium bus straight mi ya kwale ka Shell garage that's the only thing lexi munhu a xi ndlaku I ku munhu I ya side ra Shell garage hi leswi ndlekaka sweswo a hi yeneni quickly le ka Shell garage leyi tanihileswi mi swi vonaka va hi fikini so Shell garage yi va yi ri ka left ya n'wina tanihileswi mi swi vonaka kwalano na KFC so loko mi ta hi side ra Giyani bridge Shell garage yi va yi ri ka right na KFC so ndhawu liya yi kwini hi lela loko mi ta hi side ra Malamulele yi le ka right then loko mi ta hi side ra Giyani bridge yi le ka left I ku mo bus straight swi simple so shop ra hosi ngove hi leri laha ku nga na baki liya ya white hi kona mi nga ta mi kha mi sapota kona so a hi sapoteni tipende ta movha tipende ta yindlu swa kumeka le ka hosi ngove leyi a yi kumela na mhaka leyiwa so swi kahle swinene ta tlhela ku congratulations again to hosi ngove I tirheni swinene I mhaka ya kahle swinene ma yi kumela na mhaka leyiwa ya and then of course hi tlhelela ka Benny Mayengani the president nakona hi ta ku endleni ka follow up previous mi nga mi swi vonile hi fike hi endla hi video laha hi kombisa ku Benny Mayengani the president of course na vandla ra yena va busy swinene le ka Nkomo 22B however hi ti 16 ta April ni fike ni vona Hlawa of course a fika a hi nyika an update here tanihileswi mi nga mi swi tsundzukaka ku muti luwa ri xinjhani a ku ri na tende na zozo and stuff like that so a ku ri ku sungula ku cela vhele a va ri ku celeni ndhawu liya tanihileswi mi swi vonaka kwalano so hi na update yo already se miako so humini tanihileswi mi swi vonaka kwalano so hi nga vula tani ku congratulations to Benny the president na vandla ra yena ra AADP va tirheni swinene because loko hi langutisa ha swi vona ku vona vanhu lava a va tshama kwihi swirhamirhami sweswiya kusukela hi 2022 swi kha swi vaba ma swi ku va ku ri njhani so ku ri so ku ri hala makaya swa twala ku ri vo Joni ku vanhu va hi mintirho leyi mara a kaya ku ri hala side ra kaya no a swi rhongo ngopfu so swi kahle swinene loko kha va va akela leyi hi leswo
unganipengeli wena Zuzumuzi ndiyotitelela kumbe vo Banyanda makho yo tsutsu mataka ka matata ndivita ani nga tata loko makho anga ndivita nga mi khaleni lamulela makho wena nge n'wi tshiki Zuzumuzi